ngetalanyana volume hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisela mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela stage le churko ngoba khona ngisela urla Gauteng Mpumalanga a Northwest a Limpopo nawe ikuba ku audio streaming yamngana lona na fm.co.za mina ni khalanga pet Mathebola en'wana risimato wa Jim wa xithanga wa xingirtana wa xicacana makunelo wa ndandazi hitaka wena twi hirla a studio 2A yivutisela nakona ku Afrika wa vulavula kamngana lona na FM humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa foma swinga kufika le ka awara ya mbirhi nhlekani lo kunjani mingiselo wa mina kunjani na ni yo titsakela vanhu ni yo titsakela matantsaka yini ni tsaka hi ku mayingisela swinene ha cancer swinene nseketelo lomu ngele ku hi kombeni wona swinene mingiselo men le ku cancer swinene ka nseketelo wolowo mi komba ku wo rando leri mi komba ku ro ri kahle yo maka van'wana va fa va hleketa no kumbe xana va fa va ehlengela swin'wana nchumu hayi mativa rando leri mi nga na rona na kambe ke a hi sunguleni la mingiselo mi nga na lona FM makomba ndlela ku na nangona ku hlawuleka wa tidyondzo ka mi nga na lona FM lowu sungulaka madyambu lawo ka nseketelo wa vadyondzi nongonoko lowu wu va kha wu languta ka vanhu lava nga na ku tsakela ku ya dyondza a kumbe ku yisa mahlweni tidyondzo ta vona a matikweni ya le handle se swi nga leswi makhutaziwa vaaki ngopfungopfu mi tsakela ku ya yisa mahlweni tidyondzo ku yingisela nongonoko lowu hi hafu ku bela awara ya nkaye madyambu lawo hikokwalaho ka ku va ku ta va ku ri na ndzawulo ya dyondzo ta le henhla na vuleteri lava nga ta va kha va mi pfuna ku twisisa ku na mimpfuneto yihi leyi pfunetaka hi timhaka ta madyondzelo loko vanhu va lava ku ya dyondza ka tindhawu to hambanahambana va China va Hungary na tin'wana tindhawu hi ndlela yo se mi nga kayeli nongonoko wolowo kwala ka mngana lona na FM makomba ndlela maswitwa na kwala eka hi mitlangela swinavetiso swa ku kombisa ku na nongonoko wolowo vulavulaka hi tona ti-scholarships letiwani n'we mi tsakelaka ku va mi yisa mahlweni tidyondzo hi ndlela yaleyo se ha mi khutaza ku yanani mahlweni mi yingisela mngana lona na FM mi ta kota ku twa ku swivandla swi le kwihi swa ku va mi kota ku yisa mahlweni tidyondzo toleto i mhaka leyi hi lavaka ku va hi bula hi yona hi ndlela yoyoleyo kasi va DA na swin'wana swiyenge swo fana na va CASAC va ye a khoto namuntlha ku ya njekisaniwa hi timhaka ta ku va ku langutiwa ku dokodela Hlophe a va nga fanelangi va ri koho ku va xirho xa JSE se ni lava ku bula na wena muyingiseri kwalaho nga va ku ri koho ka mhaka yeleyo kusukusela laha ka hafu ku bile awara ya 12 ku fika awara yan'we no lava ku ta twa ku tlhelo ra wehe ka mhaka yeleyo hi rihi ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku a ni ali ku swi nga endleka mi kuma ku yin'wana ya milawu kumbe man'wana ma endlele a ma laviwi kumbe ma laviwa kambe hi fika njhani ka xiyimo xa ku ongeti loko van'wani nawu wu famba hi tlhelo rin'wana a wu fambi kahle loko wu famba hi tlhelo rin'wana wu famba kahle se a hi buleni yaleyo mhaka mingiseri wa mngana lona na FM makomba ndlela laya ka hafu ku bile awara ya 12 kasi ke loko hi vuya le antsungeni wa mahungu ya awara yan'we hi laha se hi nga ta va kha hi languta eka timhaka ta ku xana mina mhaka ke na rihanyo ra n'we mina mhaka na ro rihanyo ra n'wina ke loko ku mina ro mhaka na ro rihanyo ra n'we hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini ku ri na swiyimo swa mfana na sweswo n'waxemu un'wana muyingiseri vulavule hi timhaka ta ku na byala byin'wana va nge Xikwembu ni teki bya nwiwa himpela va xinuna futhi mi le khombyeni ku swin'wanan'wanani sweswi mi swi nwaka se swi tele ngopfu kwa mapatwini mi kuma swin'wana swi tsariwe hi mavito swin'wana swi vekiwe hi swituruturu mo ti tekela mi ti nwela hambi mpimo hi wo hambi swi tshungula yini n'we mi byeriwa ku swi mi fikisa laha mara loko swi kha swi mi fikisa laha swi mi fambisa hi ndlela yihi a mi swi tivi hikokwalaho ka yini a ni mi ta byeriwa ku hi ta pfuka xikhale loko ku ri ku ta pfuka xikhale a swi nga fanelangi ku sunguriwa ku tshunguriwa leswi swi nga endla ku xikhale xi fana n'we mala ta vhimiya kwele ka ku pfuka xikhale a hi buleni mhaka yini yo mhaka siku rin'wana loko a hi vulavula hi timhaka letiya ta ku hi vadyondzisi masi yini ni kanetini ni ku vadyondzi va hina ve nge teki sweswo hi ku vadyondzi va hina va holeliwa ku kenela leriya ra ku va nga swi kota ku ya va ya xava swakudya emavhengeleni yana ma xavisaka swakudya swa kahle vasvo kambe xiphiqo i ku n'we mi tlhe mi xava swakudya leswi mi kumaka ku a mi vileli ku swi huma kwihi ku na mavhengele man'wana a mi fanele mi vilela ku xava koho ka swakudya loko ku ri ku ma vilela hi rihanyo ra n'wena
se hi la ku bula yona hi mhaka yaleyo loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yoleyo. Ku na ntungu wa bilharzia lowu nge le ku vekeni nxungeto eka vutomi bya vana eka tindhawu ta hala a nkowankowa va khujwana va petanenge sweswo veri ku na swihlangi leswi nga kumeka swi ri na mavabyi ya bilharzia se ivi mavabyi ya bilharzia ya tikomba hi ku loko tsakamisa swin'wana swa ko tsakamisaka ivi ku hetelela ku huma na ngati swin'wana swa swikombiso swa bilharzia. Se ku na ku chava ka kumbexani milambu liya yi nga va yi khumbekini ka timhaka ta ku va yi ri na xitsongwatsongwana lexi kumbe mi ni twa ne kumbe kolomu mi famba ku mi khidakhida kona va ku hala hi ta ku khide i ndhawu yo khida. Xivutiso xa ku mati ya koho ya tengini mi swi kuma kwihi, mi swi vona kwihi, mi swi vona njhani, n'wina mi tirhaka hi swona, mi swi kombisisa ku yini ka vaaki lava taka ku mati ya n'wina ya ringanerile ku vanhu va nga ta va fika va ndla swo hlambela ka wona. Ene loko ri nga languta van'wana va hlambela kha ku nwiwa na byala a ni byi zondi byala no vula ku vanhu loko va ka va nwa byala na swilo swo tala va ha swi lawurisi swona leswi va swi lawurisaka swona. Sa hi tivi a hi buleni va ka hina rihanyo ra hina ri na nkoka hi ti navelela vumundzuku lebyinene hi ndlela yaleyo. Loko yi ku hafu ku bela awara ya 12 ni kombela hi cinca hi languta ka timhaka letiya ta dokodela John Hlophe kambe leswin'wana hi buleni sweswi 0860 002 na ri teka riqingho ra ri na Tshembisi andzaka leswi. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. It's also me Mngana Lona FM 0860 002 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Mngana Lona FM komba ndlela a hi tweni loyi a ri mingisirona wo sungula nhlekani loyi nhleka he pfukele mjani papa he ba ikhazwele na palavuka majenje bitirhisa wheelchair byana bya xikwembunteki a kahle ku ya hi mehe byana a va fanele va nga byi maki ku byana byi hi onhela maxaka van'wani loko va byiwile va hundzula maxaka ya hina vavasati switsongwani munhu a nga chavi ku teka xitsongwana xa 2 wa malembe a xi hundzula xitsongwani xi tiva yini xitsongwani xa vulavula bothad leswi ni nga swi tweku hi leswi n'we mi nge le ku swi vuleni a ni mi twisisi ku mi nga huweleli vulavulani kunene hi twa ku mi ri yini n'we phela loko n'we mi ka mi huwelela ma ni tikisela ni nga ha koti ku mi twa ku mi ri yini. Vulavulani kahle hi le fonini vulavulani mi ri yini n'we ni khomeni bootpad ni ri byala ni ri bootpad byala a va fanele va nga byi maki hi ku byana bya byi onhela maxaka loko va kuma loko va nwini lava ku nwa va teka vana lavatsongo va va hundzula xitsongwana vavasati leri yini n'wana wa 2 years a ni swi twisisi ku la ka 2 years a va lava ku fikelela yini kambe a ni tivi ku xiyimo xi nga va xi ri njhani hi ndlela yaleyo. A hi ku timingisela Mngana Lona FM 0860 002 nongona ku Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM. Un'wana mingiseri loyi nhleka nhlekani khalanga papa minjani yi pfuke swinene ngubala mina pfukini khalanga la ku nghena ka liya rihanyo ra hina vanhu ya ngopfungopfu la ka rixaka ra hina ra vanhu vantima khalanga hi le nghozini ngopfu loko mi la ku bukha swilo leswi hi swi nwaka swi xavisiwaka la tindleleni swin'wanyana a wu swi tivi swa ku swi ta hi kwini swo swa switsotsi mabyala man'wanyana ma ta hi le ka tiplastiki tin'wana a wu swi tivi swa ku swi ta hi kwini swa nwiwa vanhu va vabya a va yi swibedhlele vanhu vo dina va lova van'wani va chava va swi tiva swa ku va dya swilo swa swi nga ri kahle mara a ku heteleleni hi nga dina se hi sola mfumo lowu hi ku a mfumo lowu a wu hi khomi kahle loko ya swibedhlele rihanyo ra hina ri kahle mara hina hi rivala swa ku swilo leswi hi swi dyaka a swi kahle
swa fana swa mi swi vula khalanga muku va ri u ta pfuka xikhale swilo leswiya why ye munhu yeluya a swi endla a nga rhanga ti pfuxa ye n'wini u kumaka ku xiyimo lexi a n'wa ka xona i le ka xona mari ya ku xavisela swilo swin'wana ku leswi u ta pfuka leswa khale u ta va mi lava ku tiya mara ya nga swi tirhisi kambe xiphiqo i ku hi fike njhani hey khalanga a hi tivi swa ka nhlamulo hi nga yi kumaka mani mara se ku va vutomi bya koho bya nkarhi wa sweswi vanhu va ka hina va lava ku tshama va nghondo leyi ya vo yi jikile ku ri a nga ha swi lavi ku tshama nghondo ya yi ri kahle i ri loko no kuma leswi ni ta va right loko no kuma leswi ni ta va right ha ri na ndlela mara xivutiso xexi khalanga mi xi vutaka xi kahle mara swa ku hi ta hi fikise kwini a hi swi tivi hi toni minkarhi ya kona a yi nge he swi koti a wu nge he swi koti hambi wo yini khalanga yi nge he swi koti se tiko ri onhakile vana lavatsongo loko famba la switaratini laha hina hi nga la tshembisa laha vana va ma-15 years 14 years va khome swidzidziharisi va le ku dzaheni u ti vutisa ku mara munhu loyiwa swilo leswi swi dzahaka swi ya n'wi nyika yini a swi n'wi nyiki nchumu ya leswaku ai na me twelve papa ya tika mhaka yeleyo 24 timinete ntsena ku bela awara ya 12 mi nga leswi ni nga laviki ku hi tikuma hi ri ka xiyimo xa swona hi loko se mi sungula ku hundzuluxa mhaka leyi mi endla ongeti hi ri vana a hi ri vana hina hi ri vanhu a va na mhaka na rihanyo ra vona enhlekani aye papa Njani? hi pfukile hi nga vona but Hayi futhi. a khensa Etikuma ngomngomna. Na mina ndako veka ka yona leyi yi nga tata tiko leyi nga ntungu. Votipete mina hi ku ya hi mina ni vona swidakantakani swo tala sweswo ku khidakhidiwa ka swona. Loko ni langutisa ka swona ni ya kuma ku kumbe mavonelo ma mina ni nga ta ma vekisa swona. ya Ku un'wana munhu o ti endlela ende hi nawu wa South Africa hambi u dokodela hambi u yini u fanele u tsuva u tsarisiwile ku u dokodela u tshungula leswi u endla leswi se loko u ze u endla swo khidela swi komba ku lava ku khidela kona ku na lava fanele va ta kambisisa ku hakunene ku na right ya ku vanhu va nga ta va ta endla leswi ungu va ta endla swona ke nakona mati lama u lava ku ma tirhisaka ma hlantswekile ke ku na vanhu lava va nga ta kambisisa kumbe lava nga ta tlhela va yima va vona ku a ku na vanhu va nga ta lava nga ta yimela khombo ku pfuna se loko mo langutisa especially ku ri matikoxikaya swo endliwa mativa kun'wana na kun'wanyana hambi le ndzhaka endli ya swimanimani wo swi endla ni wehe lowu navelaka ku swi vona kona as long u kha u tiva ku lava ku endla mali mhaka yikulu swi ku tsutsumisiwa na mali se ta ze hadisona tindlulani votipete ti hoxiwa ndzeni ka madleke ndzeni ka mati va ku he u ta mila misisi loko yi dyekile mahlweni lero hinkwaswo leswi ta swi dya hi ku u lava ku hanya hi kun'wanyana u lava ku va champion ya leswa tumbuluko so minkarhi yo tala laha ni vonaka kona i ku hina vanhu se hi lahlekisiwini hi tumbuluko wa kwala misava kahlekahle kwala ka tiko leri hi nga ka rona xin'wana na xin'wana munhu u xi endla hi ku rhandza ka yena ende ku hava va nawu lava nga na focuses yo fika va a yima patwini i yini swi xavisaka u swi kuma kwihi swi endli njhani swi testiwi kwihi hi ku hi xinawu xin'wana na xin'wana xi endliwaka la tiko ra South Africa xi fanele xi rhanga xi testiwe hi ku xi nga ta nyikiwa vanhu mara na lava tivaka swona vo swi hindza loko hi ho vulavula hi le mapatwini ntsena le patwini va tele ngopfu vanhu lava swi xavisaka swigubu swi tele swa tima swa yellow swa green mara hi ku ni le ku konyeni hi nkarhi walowo a na ha langutisi hikuva ni yini ka madokodela maybe a ni pfunekanga loko maybe ku pfuneka ku kona kwala vo ni ringeta ni nga swi tivi leswi ni swi dyaka swi ya vavisa mina mundzuku hi ku swi nga mi tsakisa namuntlha kasi swi na switandzhaku ende muendli wa swona swi fana na lava taka va le handle va xavisaka swidzidziharisi vona a va swi dlayi mara va nyiketa vanhu ku famba mi ya dzaha swinene so hi ndlela yin'wana na lava swi endlaka
u swi endla kha swi tiva ku lani teki michila ya tingwenya ni cheletela ka mati lama ku ma kota ku humelerisa swilo leswi u va kha swi tiva ku i poison yikulu ka vanhu mara hi ku na swi tiva ku mi loko ni va nyika hi nkarhi walowo munhu walowo wa hlangana a titwa nga ku u tiyini se mi ta kuma mali ya teka swa swi tekaka u ya ku feni kumbe u ya ku endleni ka yini mina na hi ngheni mara leyin'wana ya kona ni yi vonaka ya kona ni vona nga ku na vativi va nawu kumbe nawu hi woxe u va u nga ri ku tirheni hikuva mi nga fika mi kuma xiphaza kha va ku xi xavise yini xiphaza xexi xi pfaliwa mara mi nge he yi mahlweni mi ya twa ku xiphaza lexi phela ku konanisa ku u stoki kwihi a vula la nga swi kuma kona ku kota ku ya pfaliwa nambu lowuya se nambu luwa u tshama kha u supply wona a wu khomiwi nambu lowu ku ta khoma wena u nga ta u ta endla yini u ta veka mahlweni ka vanhu ku la xavisa nemetweni mani twa man'wana khetseli swinene tlhelo rero ra mhaka 0860002543 timina timbirhi yi nga se ba hafu ku pela wara ya 12 leyi ku nga na tatana Hlulani Fanuel Magayisa un'wana mingiselelo nhleka Sakani Botpet no shayata wa ngisere mjane. Pfukeli papa minjani? Pfukeli. Nna ku vulavula le ya switsotso le Botpet ne. Yeah. Ka vanhu lava tirhisaka maybe byala lebyi nga vo xikwembu nteki tithothoto ne. Swilo khale swi ri kona Botpet. Nkinga yi fike loko ku va na competition ka vanhu lava va swi xavisaka. Vanhu lava swi xavisaka Botpet va fike la ko challenge ya ku va ri byala bya ka swimanimani a byi bi loko va ku a byi bi va sungula ku chela swilo leswi khale swilo leswi a swi nga cheriwi swona so swi vuya swi va na nkinga ka ka vanhu lava swi tirhisaka Khalanga Petmat ni mingiseri ni khomene va vuya va chela swilo ku na byala byin'wana va byi endla hi ti-battery Botpet ti-battery yeah loko mi tsundzuka hi nkarhi wa COVID-19 a ku ri na mabyala man'wana va mandla va ku va endla hi ti-battery so a mi kuma vanhu lava tinyawu lava va yisa ti-battery ka vona ku va kota ku endla byala lebyi so swi vuya swi endla yini na swi affecta vanhu lava byi tirhisaka ingaku kumbe byala lebyi a byi nga ri kona khale a byi ri kona va byi endla hi manjanja mara sweswi swilo swi cinciwile va hoxa na swihi mani kuma ku no na mitwa mingisero mina khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona i khense swinene manomani inkomo sweswo mingisero mi nga na lona FM languta nkarhi 30 timinete ntsene ku bila wara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana lona na FM makomba ndlela a hi twaneni kuma nge misava awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kona ya amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa ivi kusuka kwalano na va hi dzikanyana hi vulavula hi timhaka leti nga le ku humeleleni a khoto namuntlha leti khumbaka Dr. John Hlophe hi tshame hi vulavula hi swona kambe va DA va ri hayi khona man xikan'we na va khasaka va ri a swi ta va swi nga swi ri kahle loko va MK a vo yisa un'wana munhu hikokwalaho ka yini xikolokolo ku fanele ku va Dr. John Hlophe lava swi tivekaka ku ve na mahungu yo karhi lama ku nga parliament yi nga hetelela yi va susa vujaji ke se ta twa wena mingiselo mena ka 0860002543 kumbe tirhisa mathebula DPR sabc.co.za kambe monga misava awara ya n'we ya ta va emsekwini Hlulani andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula ni tirhatirenyana na hi misava ya katsongo kwele so leyi nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta vayisa lava va ku suka le Zimbabwe goga swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swikuyina va suka makaya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku hlangana nhloko so na talenti ya pfunaka ya yona mi veka njhani yaleyo mhaka na vayisa lavaya loko u vona fo ya vo wun'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya
va kona ku ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe va yisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yi moxa koho se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona wo dede se ku hela ka leswi swinyana andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM komba ndlela 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula hi ku tumingisela me ku eritimaka itingani hiteri hi bula hi languteka timhaka leti ya hi nga tshama hi bula to a hi fane hi bula na dokotela Ramatsekisala kambe veri ku nghenelele swin'wana leswi nga hetela swi va kavanyeta ku va kota ku va bula na hina kambe ke a hi twi wena mingiselo mina 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM lava kota ku twa tlhelo ra we ra mhaka loko hi twa ka timhaka leti hi bulaka hi to hi ndlela yole kwala ka Mngana Lona FM makomba ndlela Afrika wa vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu phela ko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela un'wana ni rhumela hungu ra u ri khalanga timhaka ta imani swi hlaya kahle timhaka ta tipolitiki ta hlupha loko van'wana tipolitiki va ri na nandzu xin'wana na xin'wana i timhaka ta swa tipolitiki na hambi nandzu wu ri erivaleni Dr. John Hlophe va hehliwile ivi va lavisisiwa ivi va voniwa nandzu se loko va voniwe nandzu hikokwalaho ka yini ha fanele hi vulavula hi mhaka yeleyo na namuntlha ke ya xiyimo xexo xa tika mingiselo me i mhaka tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsara ku twa n'wena ku n'wena mi angula makwini kambe xin'wana lexi nga kona ku hava nawu eka milawu ya tiko ku kumbe ka vumbiwa bya hina ku hava nawu lowu nge loko munhu a ri ka huvo ya endla milawu a nge koti ku va a famba kumbe a vekiwa laha a fanele a vekiwa koho hi tlhelo ra ntirho hikokwalaho ka matimu ya laha huma koho swin'wana swa leswi kumbexani swi hetelela ku swi vulavuriwa kambe ku tlhela ku tshahiwa na van'wani va nge na vo va nga kona kwala ka JSE a hi hinkwavo va nga hetelela JSC ku nga ri JSE a hi hinkwavo va nga hetelela va kumeka ku va khumbeka eka timhaka ta ku va tengile ku na van'wana swa vo swa va landzelela kambe a ku vuriwi nchumu ko tshikeleriwa kwala ka khale ka muavanyisi John Hlophe hi ndlela leyo kumbe muahluri John Hlophe n'wina mi ri yini mingiselo me hi laha hi lava ku va hi bula ha yoho mhaka yo yeleyo hi kota ku twa n'wangulo wa n'wina ka 086 00 0254 086 002543 hi ndlela leyo ngopfungopfu loko a ku langutiwa ka timhaka ta hi laha kule ku ndliweni kumbe hi languta ka timhaka leti ku va ku kha ku vulavuriwa ha toho loko hi langute ka timhaka totoleto ku nga va ku ri na ku kumbexani na n'we tanihi rixaka mi nga va na n'we mi kha mi zonda na vandla rinene leswi swi endlaka ku swi hetela swi mi fikisa kwala ka xiyimo xexo lexo ke hi ku loko ku ve mi zonda vandla swi ta vula ku na swiboho swa n'wina leswi mi nga ta va mi kha mi swi teka swi ta hetelela swi khumbeka hi tlhelo ra timhaka ta ku va miehleketo kumbe maendlelo ya n'wina ya famba hi ndlela yoleyo ta ri teka riqingho rero kambe ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Mngana Lona FM komba ndlela ya amukeleni mingiseri loyi hi twa ku ye angula ku ni nhleka ahee minjhani Botpet papa hi pfukile hi ngovo mi kuma na tinyiko Adolf Maluleke kusuka ka Minga enkomo mngwanati ka rural village se na hi loko hi analyze kha hi suka kwele ka Minga i ku lexi ni xi vonaka hi tlhelo ra Judge Hlophe
vo tikiseliwa vutomi just because loko a ha kota ku va analyze ku Judge Hlophe i munhu ku fana na munhu un'wana na un'wana. Impeachment yi endliwile ka vona mara lexi nga sala i ku vutomi bya ya mahlweni. Se lexi ni xi vonaka i ku mfumo lowu hi nga ka wona wu hi fumaka wu hi rangelaka. Loko munhu o va a sukile ka wona lero u fane a tikiseliwa vutomi ku fana na wa loyi wa public protector va Mukwevani sweswo taniya. Loko o za u va u sukile hi ndlela leya ku va nga ku tsakeli swi ta vula ku va fanele va ku tikisela vutomi va ku sala ndzhaku kun'wana na kun'wana laha u fambaka kona va ku jaja. Ni pfumela ku nga ku na vanhu vo tala ngopfu vo fana na vanhu valava ni nga va mexina va nga kona ndzeni ka vandla leri pfumaka mara a swi vuriwi nchumu. Se loko ku ri hi ku a hi practice democratic endzeni ka tiko ra hina a hi fanele hi va na party leya ya wu-fairness just because swi endla ku yini loko hi valala hi democratic mara a kha yi tsandzeka ku implementiwa practically swi ta loko a hi le ndzeni ka yena a hi se fika ho swi navela mara loko ku ri hi ku a va languta Judge Hlophe ku fana na munhu un'wana na un'wana na malunghelo ya ku munhu u na lunghelo ya ku joyina la yena n'winyi a tsakelaka kona. kambe malunghelo ma nga va ma ri koho kambe loko ma ri malunghelo hi yo mhaka va joyinini va ri kwala va nga koho kambe mhaka leyi nga koho i ku sweswi ku le ku vulavuriweni hi timhaka ta ku dokodela John Hlophe va voniwe nandzu va tlhela va susiwa title ya ku va judge hi huvo endla milawu ku tlhela ku votiwa va huma se hi mhaka ku a swi yimangi na vona vo landzeleriwa hi mhaka ku a swi yimangi na vona vo sariwa ndzhaku loko ku ve ku hume xihehlo hikokwalaho ka yini ku sukusela malembe ya lamo ndzhaku mi ta tsundzuka swi sungule khale va mhani Helen Zille va ha ri premier ya Western Cape khale mhaka leyi sunguri loko va kha va hehliwa hi timhaka ta ku va hlohlotele vaavanyisi van'wana ku va ku mi ta teka swiboho hi tlhelo leri swi fambisa leswi se ivi swi tengiwa swi ze swi fika la JSC yi teka xiboho xa ku bumabumela ku a va impeachiwa ivi ku yiwa ka a parliament ivi va fika va impeachiwa se ku landzelela mi vula ku landzeleriwa yini hi mani ko va hi ku loko mi ni swi langutini hi tihlo ra mina ritsongo ni vona vanhu vo tala lava sukaka ka vandla va nga suki kahle kumbe va va na ku saliwa ndzhaku leri a va ha nandzeli hi vutomi ku ya mahlweni swo ndla nga ku na loko va impeachiwile kwa va nga impeachiwa kona a hi languteni ku vutomi bya ha ya mahlweni i munhu a ni loko ku ri hi ku milandzu liya yi ve kona indeed va va impeachini mali lexi salaka i ku a va fanelangi ku yima kwala va fanele va hundzela mahlweni se na loko va va jaja a va va jaji va va langutini hi sayidi ra tipolitiki va va jaja va va langutini hi sayidi ra vumunhu sweswo swi ta endlela ku yini laha hi nga langutisa hi ri kule hi nga tivi ngopfu swa tipolitiki hi kota ku langutisa ku mfumo wa hina wu suka kwihi wu ya kwihi se sweswiwani mi nge va saliwa ndzhaku loko va ze va suka ka vandla va sariwa ndzhaku a hi sunguriseni hi lulamisa sweswo va suka ka vandla rihi va ya ka vandla rihi naswona va sariwa ndzhaku hi va mani I mean normally according to my understanding in tiva ku a judge ne va appointiwa hi president and the most kuna ti-political deployment leti va ku ti ri koho se once va kumeka va endla swo hambana na government lowu hi rhangelaku va kumeka va ri ka mavandla man'wana so swi endlaku ku va na ku saliwa ngopfu endzhaku ku nga ha fambi nchumu hi vutomi va languta ku loko munhu a va a suka a suka kona a va na downfall ya ku a nga ha progress ku ya mahlweni se ni sure ku ntshikelelo lowukulu kumbe loko ku ri hi ku Judge Hlophe a va nga yangi ka MK lava nga ya koho ni sure ku hasa leyiwani hinkwayo i nge yi nga vangi kona mara just because ku va na hasa leyi mi vulaka yona mi vula yini leyiwani ya ku va kha va famba ti-upside down kha ku vulavuriwa hi wona hi ndlela leyi ku vulavuriwaka hi yona loko ku ri hi ku a va ri ka vandla leri nga ku fumeni sweswiwani ni sure ku milomo leyi yi nge yi pfalekile ma swi tiva ku loko va impeachiwa a ku ri ha MK a ku ri ha MK mara ku hetelele ku endla yini ku yima ku hwi ku bidzidzi sweswiwani ku va na MK ka MK swihehlo leswi hinkwaswo na yini ku pfuka hasa va sungula ku va mahungu a swi lo pfuka i mhaka ku ve parliament loko va ya parliament va ku ai munhu walowo wo hlongoriwa hi parliament i tlhela hlalela parliament na hi laha a ni ku fanele ku vutisiwa ku milawu yi ri yini ivi ku fika kwalani ku kumaka ku hayiko mna ku ha nawu wu n'wi sivela ku
munhu loko a sunguriwile a nga yi parliament loko se a ri xirho xa vandla ro karhi ivi swi hela se ivi sweswiwani va DA na swiyenge leswin'wana va nga hakho se ene a ni tivi loko mungu va sariwa endzhaku mi vula ku va sariwa endzhaku hi DA hi DA okay a ni DA loko hi hlangane na vandla leri nga ku fumeni vandla vanghana ku ka GNU swi endla ku va complicate everything leswi swi humelelaka la tikweni ku va la ku twana na vona phela and indeed loko ku ri ku na political tolerance a fane kwalaha ka siku leri a nga hlambanyiwa hi ro parliament a fane swi nga fikangi loko ku ri hi ku na milawu a yi n'wi pfumelelisi tanihiloko a kha mi basisa mikombo ku hava nawu lowu va sivelaka a hi tshikeni nandzu wu khuluka loko ku ri bubye a hi wu tshikeni wu flowa from nandoni wu nghena kruger national park vutomi byi ya mahlweni ni lava hetisa mi tsakise hi rito rin'wana mi nga ri tirhisa ra vumunhu n'wina mi vona ongeti vumunhu byi fanele byi tirha ntsena loko byi sirhelela khale ka jaji kumbe byi fanele byi tirha matlhelo hinkwawo hikokwalaho ka yini mi nga ringanyeti ku hayi mani na vona jaji Hlophe a va vi na vumunhu bya ku hayi kambe ni susiwile la hi yo JSC leyi yi ku swi swa mina swi tshamisekangi yi mani ni nga ha ti katsi ka swi swa milawu a hi vumunhu sweswo na byobyo byi nga va byi ri vumunhu mana lexi salaku i ku xinkwa xi fanele xi nghena ni vana va fanele va dya le kaya va nga kona se lani se i swa xinkwa hina hi la swa xinkwa hi le ka vaakatiko ni khense ngopfu n'wana mani hlayisekani hlayisekani na n'wina ma swi twa ku mina vito rikulu i vito rikulu ngo rena mi nga na rona Adolf Tsundzuza Minga ni kombela mi ya mahlweni mi ri khomisa sweswo na mi twa na loko mi vulavula matwala ku mi khome vito rikulu ri hlayiseni vito rero se na sweswo loko ni ta ni nghenini siku ni nga ta vuya kambe ni ta vuya hi leya ya ti-news liya yi nga kona le a Russia siku rin'wana ni nga kuma western country ala ku nyika mahungu ma straight lama nga kona ku na ku getela ka meno leni ya ku nga kona ku le ku tikeni na khensa swinene boto wa mina ni khensile hlayisekani inkomo Adolf ya vito rikulu leriya lava va swi landzelelaku swa matimu ya tiko ra hina va ta swi twisisa ku ni vuli Adolf luya ni vula ku Adolf Minga i vito rikulu ri kaka ise vanhu loko fika la Benstola yi ku bilo ra Adolf Tsundzuza Minga bridge vanhu va ku a swi vulavula swa vulavula swilo leswiya loko i nga swi tivi Xitsonga bilo a swi vuli nchumu ka wena a amukeleni n'wana mingiseri loyi a ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula i 13 minute a yi se ba awara yan'we mahungu ya misava na tatana Hlulani Fan Magayisa hi ndlela yoleyo a hi ringeteni ku hi na n'wana nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene a hi se ku va na munhu laha se timhaka leti kumbexani hi lavaka ku va hi twa na khensa swinene loko mi ka mi nghena mi kutani ivi mi vulavula mi twala ku a mi swi hechi swilo leswi ma swi landzelela hi laha n'wini hi yo mhaka nongono ku ri a hi ziva hi languteka timhaka ta ku duma ni hi languta ku twa ku kota ku twisisa ku endleka yini se njhekanjhekisano walowo wu le ku yeni mahlweni le a khotela henhla a Western Cape hi le khale President John Hlophe kumbe President Judge a va ri president kona hi ndlela leyi namuntlha se va yimi halaya a ku yima lava a va tengisiwa koho hi ndlela yoleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi i nhlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM Brapet hi ku twisisa hi mina ni ri eka ukuthi yena Hlophe la u ha ri la tikweni leri ra South Africa ni u ha ri koho la tikweni leri and u hlongoriwa eka parliament leyi yi nga kona la ka tiko leri ra hina leswi se swa boha ku ri loko a hlongoriwa la ka tiko leri a nga fanelangi ku ri a tlha a vuyela laya ni ri nawu na ye wa wu tive mina liya ma vona wa wu tiva nawu ene lowu a wu tivaka nawu a wu n'wi siveli ku a nga vuyeli laha kambe lexi nga koho a ni ku tekeriwe license liya ya vunakisana liya ya vujaji la tikweni leri ra ni ri i ntiyiso se manje i tlhelela njhani nakambe
like u yi kuma kwihi license yin'wanyana ya vujaji a nga ha ri ka yona ya vujaji sweswiwani o va n'watipolitiki loyi n'watipolitiki a nga hetelelaku a va na ku va ku langutiwe ku a nga vekiwa ka ntirho wihi loko a ya ka huvo ya endla milawu na mi twa kwalani bracket se va n'wi veka ivi vandla ra yena ri ku hayi na wena loko i nghenile palamende leyi hi ta ku veka hala hi ta susumeta ku i ya na mi twa kwalani bracket kambe a ni ri eka huvo ya ku endla milawu i huvo leyi i tlhaya ku ya tirhe kwini eka palamende leyi a nga hlongoriwa ka yona ni ri bracket se manje handle ka leswi swa ku a ku na nawu lowu nge yini ni ri swa fana ni loko u kuma ku ri munhu i doctor ni ri va ku tekele certificate a ni ri a va ha n'wi nyiki a ngeke a va doctor munhu na metro i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka i ntiyiso ngopfu leswi mi swi vulaka kambe swi hi matlhelo mambirhi n'wana wa muyimeri wa nawu hi loyi Right, that is simply wrong. We've given you the authorities in our heads. It is SA Informal Traders and the VOL. hi leswi nge ri ku humeleleni kwale khoto liyani vulavula hi yona kambe ku na muyingiseri hi loyi nhleka hayi bothete pfuki ngobo hayi pfukeli papa cancer swinene mi ri yini n'we hayi mina mbalana na Abednego wa ka xikulu ku etshaveni mara sweswi mbalani la jona a ni le ku yingiseleni ka n'wina laha timhaka leta ni kombela khumbanyana leya tatani John Hlophe bothete lexi humelelaka hi ku twisisa ka mina na leswi nawu nga yinisa xiswona i ku nawu wa tatani John Hlophe ndzoti ku vula ku nawu wa tatani John Hlophe nawu leswi wu nga yinisa xiswona i ku tatani John Hlophe ku fika sweswi a ku na nawu lowu ngo va nga wu kona lava nga kona laha ka huvo leyo veka milawu maswona so mhanta ku a hi landzeleli nawu tanihi vaakatiko ku ri swilo swi kota ku famba hi ndlela ende hi vumunhu swi twisiseka kahle ku ri tatani John Hlophe kahle hi ku tirhisa vumunhu a va laveki lava nga kona sweswi vo ka va nga laveki kumbe vo ka va nga ringanelangi ku va kona ku endleka yini no a va ringanelangi ku va kona sorry ku kombisiwa kahle kwalano a va ringanelangi ku va lava nga kona hi mhaka ku huvo yo veka milawu yi va voni nandzu laha yi nga va humesa ku tlhela ku palamende yi tlhela yi va vota out hi swona ntiyiso that's why ni yi veka hi ndlela ya ku hi ku tirhisa vumunhu na vona vinyi va swi twisisa ku a fane va nga ri kona mara technicality leyi nge le ku yi endleni na phati ya vona i ku a ku na act kumbe nawu lowu ngo va nga kona laya va susiwa maswona se I think hina vanhu loko a hi twisisa sweswi a hi nga ta va na problem hi mhaka loko ho landzelelesa swa ku hi tirhisa matitwelo ya hina ku a va humi swi la ta va na mina loko ni khomiwa ni hehliwa hi nandzu wo karhi vaakatiko va ka xikumbi loko va toya laha Sesemani fane maphorisa va nga ni khomi na le court va ni ku nga landzeleriwi nawu ku ni voniwa nandzu ni ta ni gweviwa ni ya xitokisini so vanhu a hi yimeni ku moya hina yi va henhla hi kulukumba lavana lexi hi fanele ku yi challenge-aku i nawu wa hina wu nga ri ku kahle ende lexi tsakisaku i ku loko swi ri so a hi think lava bohaku milawu ku ehenhla va ta kota ku in future munhu wa so kumbe vanhu va so vo fana tatani Hlophe se already ku ta va na act leyi nga ta lendeliwa yona maswona ku endle ku va nga kumeki va ri lava nga kona sweswi se nawu a hi wu landzeleleni lexi ni tsakisaka bothete i ku nawu always a wu yimi na matitwele ma munhu nawu wu fanele ku implementiwa wu landzeleliwa hi minkarhi hinkwayo ma swi vona nyana ntiyiso nawu a wu languti matitwelo nawu wu languta ku nawu wu ri yini ma swi vona se hina vaakatiko ka mhaka leyiwani a hi le ku landzeleleni nawu hi landzelela matitwelo ya hina that's why ku va na problem ma swi vona ene ku ri ku hi ku nawu hi masiku hinkwawo a wu lava ku wu tirha se na ku eka tatani Hlophe a hi va tshikeni i laki ra vona ku va va ri xitulwini hi ndlela liya na ma swi twa ku i tatani John Hlophe lava nga na nawu lowukulu lava nga dyondzela nawu lowukulu wu tlula vanhu vo tala la tikweni se kulukumba lava va tlhari ku tlula pimo va tirhisa technicality na phati ya vona va xi languti kahle swilo leswi swo boha swi va nga hoyi va twisisa se hi ta valoriza rixa hi nga dimeki bothete ni tsakisi ngopfu na n'wina loko mi ku ni vo kahle mara a ku na nawu lowu ngo
va nga vi lava nga kona lungana nawu yendla yini ana hi nawu va phele mazwo Nemitwa kahle. Nemitwa kahle. Na khetsa loko ni swinene. nga ti tour di phone famba bot pet anti ka le ya tola ni kota ku nghena anti ku ni nga pfumela ku hoxanyana mambirhi manharhu kumbe a ku se fika nkarhi wa ku nita na yona na ni hlamuli ka le ya tola Le ya tolo mulayini papa. le ya tolo mhaka mhaka leya ya timovha ta mfumo ku ti tirhisiwa hi ndlela ya njhani Nkarhi wa kahle ku ta va ku loko hi nga se sungula leyiwani hala ka 12 ku fika 30 hi wo nkarhi wa kahle. Hiko hi laha hi vulavulaka timhaka tin'wana na tin'wana sweswiwani hi le ku vulavuleni hi lehise swi ta katsakatsanisana na man'wana ni khenseni mina na minduku nkarhi wa luwo va hi kha hi pfulele tinqingho hi laha mi nghena kona mi vulavula xin'wana na xin'wana lexi mi twaka ongeti a mi kotangi ku tisa tlhelo ra n'wina a ku na problem bot ni ti mara hey ni luzile tolo no ni luzile ku ni mbakase ngopfu tani Nemetwel papa Kens 0860002543 ndongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a amukele n'wana mingiseri hi loyi inhleka papa njhani papa mina hi pfukile n'wana minjhani hina wala a Kens nikombela ku mi byela ku mintirho la South Africa yi especially ka vanhu lava tirhaka mfumo ku ngheniwa tindlela timbirhi. Ndlela yo sungula hi le ya ku munhu u nghene ku va kumbe wa qualify mhaka ta xikolo kumbe na ku wa qualify sweswo sungula. Then ya vumbirhi hi le ya ku u nghena hi deployment ya political party ya wena. Ni twisisa muzangi na mithu ni mingiseri yeah. So yo sungula loko dokodela John Hlophe va nghena a va nghena hi mhaka ya ti-qualifications ta vona leta ta ku va qualify as a judge and va fambe hi ti-process hinkwato ta assessment and va vona va qualify leswi nga va nghenisa anani va hlongoriwa hi ndlela yona liya ya ku a mi qualify mara mhaka ku mi tshoveni na lona a susa ti-qualification ta n'wina a ma ha ringanelangi hi ndlela leyi yo sungula ya A leyi nga yi hlamusela. So this one va ta hi ndlela ya B leyi va qualify 120%. Yes. So loko ke hlamusela ku va MP swi ku confuse leswi swimbirhi. Ni mhaka leyi ya political deployment ya ku this one a ka ha ri mhaka ya xikolo. Futhi loko vulavula hi dokodela John Hlophe swi ka hi confuse mhaka ku va nghene xikolo. Loko after a good example loko ku neka A aba zangi vangane ni ngoni xikola zangi vangane hikwasa ta make sense ku ri ai maka ku va qualify hi i maka ku va deploy hi mani. And again but I think this is a very good preparation. I very Mr. Chairman former president Jacob Zuma i munhu loyi a tlangaka chess so swilo swa tincuvacuva wa swi kota ngopfu ni vona ingaku it's a very good preparation for science because na yena nga ri khale loko ku ri ku MK yo wina sula president ku ta va Jacob Zuma loyi na yena nga susiwa so sula leswi vulavula ku la a nga tlhela swi vulavula loko MK yo wina na ne le komitweni mara leswa chess mi vula ku chess njhani ni vula ku loko ka chess ani ka chess ku ne leswi va swi vula ku gambit an na ri tirhisa ya ro na ai tirhiseni ri ra chess gambit no ka chess game ku na le gambit fanele ka bolo va ngene ku na spy two se mara mina lexi ni lava ku kamba ka n'we sweswi ku loko mu ku khale ka president va i munhu wa i vele ku tirhiseni ka ti-chess games loko kasi mi ti vona va humelele ka yini loko mi ze mi fika la mi nge hayi no mkulukumba wa dlaya chess hi kwihi va nga humelela yeah in 2 minutes nyana ka chess ku na leswi a va nge i bait va ku nyika xiphonani na xin'wana u xi tsutsumela u baka su trip wheel so in reality ka chess leyi va nga ku hi tlange i ku swin'wanyana vo hi nyika leswaku hina hi ta lwa hi swona na leswaku loko ri a ku nga ri na te suitable candidate ka party ya MK leyi lava va ta fika va nghena ka xitulu lexiyani without any quarrel mara it's good and it's political advantage for vona ku ri va tisa lava va nga ta ndla ku hina hi n'wapana va hi kombeta the fault ya milawu ya South Africa leswi va ka prove na vona ku ri na mini fault ku ri loko hi n'wapana so now we realize this is a fault in our country and loko ku na a fault so it means this man has a solution leyi hina hi nga ri ku yi voneni so loko ri ku lweni va miyerini va foda munhu ku lwa yini ku lwa na ti-party ku ri ku na vanhu lava va pfumelela va same party va divided so that is a part of the chess game Nametwe
Mkhensi. khetsa mina bhuti wa mina 0860 i na nomboro leyi hi tirhisa kanhlekani lowu hayi ni mi khensini n'we mi nga kota ku nghena ka mhaka leyi hi bula hi yona masivo hi leswi ni mi tivisaka xiswona n'we hi leswi ni mi tivisaka xiswona leswi ni mi tivisaka xiswona hi tlhelo rorolero loko swi ta ka timhaka ta ku va mi hoxa xandla ka nongonoko lowu ha khensa swinene a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we na tatana hlulani hi fanuel magayisa banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Butphet na muhumelerisi aka mhaka leya ya John Hlophe leyi mina loko ni languta Butphet vanhu hinkwavo lava va nga tsutsumela eka MK hi lava nga na swivati ntsena so va swi tiva leswaku ri John Hlophe loko a ri kona a ri le u ta kota ku protecta vona hikuva vanhu va ko hinkwavo va na swivati se hi yo mhaka DA na van'wanyana va kombisaka leswaku ri a nga lulamelangi ku va a ri kona ina entiyiso a nga lulamelangi kona a mi ri na makwakwa kusuka ka maphata inkomo minjhani Butphet mina ni la ku hlamula lani ka question ya mi nga tela na hi fike njhani la ku ze ku nwiwa sweswi swi nwiwaka masiku lama Butphet hi na vanhu na hi hlangana na challenges to tala vavasati lavona va hina hi tshamaka na vona ku tlhaviwa swilo famba ku tlhaviwa swilo va ri tidepo va ri i yini swilo leswi tlhaviwaka Butphet loko se mi ya hlangana mchini wa pompi mati Butphet loko u nga pompi mati ivi i byeriwaka i huku ma swi vona phela ku byeriwaka i huku nhlamba yin'wana kulukumba ngopfu Butphet byeriwaka i huku ngopfu kasi vo va tlhava ku swilo leswiwani famba va tlhava swilo munhu a tlhava na hi ta 3 months Butphet i nge swi twisisi ku na 3 months ya njhani ma swi vona ku tlhaviwa tidepo va ri ta ku tshukisa i nge swi twisisi ku yiso swi tlhaviwaka se loko mi hlangana ixi ku va na problem that's why se hi famba hi nwa swilo leswiwa hi twa nga ri ta hi pfuna swi swi nwiwaka hi swoho swi nga endla ku hi fikela ka xiyimo lexa Butphet mina mavundla kwala ka mageba mavundla loko ma kuma nkarhi mini baza ani swi hleriwe kwihi swi kumeka sweswi mi swi vulaka ku na ku yimani nga swi tlhokovetseli mani ku mavonelo ya n'wina ha swi twisisa ku mavonelo ya n'wina mhlave mara mahemba banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi loko ni vulavula hi timhaka ta swakudya swa ntumbuluko kumbe swakudya leswi humaka emisaveni ni ringeta ku la ku hlamusela ku ri no loko mo langutisa swakudya leswi hi swi dyaku swi na swichelachelani swo hambanahambana leswi endlaka ku ri no swi cinca maehleketelelo ya munhu ya ntumbuluko hi mhaka ya ku va tikhemikhali leti swi nga na tona ti nga tiveki ku ri ti lava yini ebyongweni bya munhu xikombiso swipayisisi leswi swi dyiwaka a ti-restaurant swichelachelani leswi swi chelacheriwaka a swakudyeni swa ti-restaurant hambi ku ri emakaya ya hina lama hi ma tirhisaka siku na siku a swa ha ri swona swakudya leswi nga lunghela mimiri ya vanhu na mahanyelo ya vanhu xikan'we na ku supplya tindlela hinkwato leti faneleke ku tengisa na ku phyuphyisa moya na ngati na nyama ya munhu hi ku angarhela ahe khalanga timhaka leti ta va John Hlophe leti se swa tikomba ku ri ku ni xihlawuhlawu kumbe ku ni vanhunyana vo karhi lava phuxaka ti-politicians ku ri va fambisa agenda ya vona se swa borha loko ku i voniwe nandzu John Hlophe a fanele a nga vi kona eka JSC why loya Breitenbach wa DA a ri koho eka JSC because na yehe phela i nomdzovo jipa i n'wi hlongorile eka prosecution and then a dlina a va
a balekele ka DA a resigna loko a vona ku ri chajiwile so mani voni nandzu ka John Hlophe loko a ri kola okay ku right vaxumi khalanga ya nhlokomhaka n'wina ya ni tsakisa moni ku ka hina vavanuna hi na problem yikulukumba hi na problem yikulukumba hi rhandza ti-shortcut ti-shortcut ni vula yini na hi kuma swilo a xitaratini va ku ve hi ta pfuka xikhale example a hi swi tivi no swi ya tirha for how long swa hi vavisa for how long than ku hiya aka madokodela ma ni nga ta ka ni nga ma vuli hi mavito kumbe ya sweswi swi nga chekiwa swi pasisiwa hi rhandza swo ka swi nga pasisiwangi swo ka swi nga pasisiwangi swo ka swi nga ri nawini hi swi rhandza ngopfu ende swona swi endlaka leswaku xikhale xa hina xi nga tirhi kahle kumbe mzimba wa hina wu nga tirhi 100%. Swa twala Bootpet hey xiphiqo i vavasati shem a chava ku tekeriwa vavasati lavawa ene na vo va complaina ngopfu ku ze hi tikuma hi nwa swinwanwa leswiwa swi nga kona so hi yo va hi ringeta ku kumbexani swi nga zama ku mindyangu ya hina yi kota ku hlayiseka a yo swi lava Bootpet a yo swi lava i pressure leyi hlanganaka na yoho lomu tindlwini swa tika that's why vona na vanhu vo tala va ku hey loko la ku endla vunganga i kuma mali ya ku tala pfuna vavanuna ku va kota ku va vuyela hi vutitwi bya vona u ta swi vona ta ganya fast hi ku hi ta famba hi tele hi fola layini ya kwaleni inkomu Bootpet pressure ya vavasati leyi va hi nyikaka yo hi dyisaka swijanajana leswaku swi nga ri kahle swi vula ku munhu o veka xituruturu xa diesel a fika ku hi leyi diesel ve ri loko monwa la mi nga ta tiko ai yana mafini ihlikani Bootpet kavula mavula Bootpet en lomu ku khideni swi hlamarisa ngopfu hi va hi ri ku khideni Bootpet hi kha hi nwa mabyala mara a ndzi tshama ni twa na munhu na wun'we a huma ku ya ku titsumeni like a ya humesa byala lebyi a byi nwaka swi komba ku hinkwaswo swi helela kwalaha hi khidaku kona Bootpet loko ni ta ka leyi ya mabyala Bootpet swa xikwembu ni teka swi ri kona mara sweswi heyi ku nghenini swin'wana ve ri xiporiyoni hayi Bootpet leswiya swa xiporiyoni swa heta mani a hi ngoni ku swa va heta hi ku mina a nini swi leswiya Bootpet a nini no swi vona a mi ri na xikalavito la ka mphakati Ahee muhumelerisi Ncindana Bootpet Khalanga mbhuri ya ntshava n'wina timhaka ta byala leti a ta vuya ti vuya ku vuya hala ka hina byi kona byala manita a byi kona shem a ta vuya ku ri vanhu va kona loko va nwini ingaku va xota swo karhi ngaku va xota swo karhi emihleketweni ya vona ma swi tiva swi twerisa vusiwana ngopfungopfu ka vana a ka lava xinuna laha majaha a ka ha ri na majaha le ka mamayila leyi ma herile ya hele ku hela hi xipoliyani ve ri xipoliyani ku ri loko mo ya ndhawini ya kona ku ri mani wa ti tiva ku i mani vito ra yena a ni tshembi swi twerisa vusiwana heyi hi ta ku yini hi byo byala bya kona a mi ri na a hina ngomani la ka mamayila kuluvetrona inkomu Ahee inhlekani Bootpet mina ku vulavula hi mhaka leya rihanyo ra hina na madyelo Bootpet loko mo swi langutisa leswi vanhu va nwisaka swona byala a va languti ku ri va nwa byini va tshika byini la ku endliwaku tiphanchi leswi katsakatsiwaku a mi nge tshembi ku swa nwiwa hi vanhu okay it's fine hi ya nghena ka swakudya ha misleadiwa hi ti-package ku ri leswi nga laha ndzeni hi swona mi kuma ku a hi swona ene problem i ku ri la South Africa ti-farming lands a ti talanga leti nga kona ti nge swi koti ku mita demand leyi nga kona ya vanhu so va resulta ka ti-3 months that's why mi kuma ku ri hi hetelela se ku va ni mavabyi ku resulta ka ti-3 months se loko va na access ya land ku va na farming yo tala swo tala a swi ta hunguteka
Ahee, i Nhlikani Bootpet. Mina la ku vulavula hi mhaka leya hayi nimitwini mani nimitwini a khensa swinene a khensa swinene tsundzukani matitwelo na mavonele ya n'we ya tshama ya ri ya mavonele ya n'we a ni ri munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonele hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonele ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonele ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene fm makombandlela nimitwini khensile swinene loko mi kote ku tisa matitwelo na mavonele ya n'we ka timhaka leti hi bulaka hi tona mingisero munghana lonene fm yi tlhave kokwani mhaka leyiwani kambe mi tsundzuka a ni ri vavanuna na laha hi vulavula hi vavanuna ntsena hi vulavula hi rihanyo ra hina hi ku angarhela ku onge ta hi vileli ngopfu ku rihanyo ra hina ri fambisa ku yini a swi na mhaka hi yo mhaka ve ri a hi chavi ku xava xikipa xo duro mara hi ya dya swakudya leswi hi dlayaka rihanyo hi nga vileli ma hi vo mhaka ko sweswo swo taniya se hi laha hi lava ku tiva swona hi ndlela yaleyo nako loko mi kha mi dya swakudya kumbe mi kha mi nwa swin'wanana ngopfungopfu ka n'we va xinuna mi fika ku mi nwa va ku se hava ku laha i ta pfuka xikhale swi va swi kha swi tshungula leswi swi nga vangaka xikhale xa wehe xi fa kumbe sweswin'wana mingisera vulaka swona ku va ku ri short cut yo wheyila ku hasa ya pfuka xikhale mavabyi leswo wo teka mavabyi ma vekela hala tlhelo a amukeleni kokwani la professor Hlati n'anga ya xintu swi pimisiwa ku yini sweswi hi ngo loko swinweni swin'wana swi kowa mapatwini swin'wana loko na ha dyondza sayense ya me ya xikolweni a ni byeriwa ku hisa swa khumba matshamelo ya swilo va ri ku na swin'wana va swi vitanaku reaction so the rates of reactions ti affectiwa hi swilo swo tala swin'wana swa koho ku nga temperature se mi kuma xituruturu xi vekiwe dyambyini dyambu hinkwaro amukeleni kokwani la kokwani Nhlekani ndawu thewusi ka n'wina ncindani swin'wana na vayiniseri wa swi ka vulavula ni vone mi tlhaveka loko hi vulavula hi ku a hi vileli ku hi nwa yini kokwani hambi hi va hi swi kha swi hi tshungula van'wana va ta byela ku hale i tiya ya ntshava van'wana va ta ku byela ku hale swiwani loko wo katya i pfuke xikhale n'wina mi ri yini mhaka leyiwani ya vava leyi lexi endlaku yi vava ku ni munhu loyi laphaka vanhu ene vanhu lava va taku lava van'wani va kona se va na swiphiqo swa tiyiso va na swiphiqo swa thundelo va na swiphiqo swa mahawu problem ya kona vanhu va xinuna hina va xinuna hi na mhaka yo ka hi nga lavi ku lavisisa ku leswi swi endlise ku yini laha hi endlisa ku yini sweswi mi swi vulaka thewu mimirhi yo swekiwa yo tshama dyambyini murhi a wu tivi ku na mavhiki mambirhi wu swekiwile ene nchumu lexi xaku non'wini thewu xi nghozi hikuva a wu swi tivi loko xa non'wini xa fika xi endla sweswo ngula u ta kuma matimba kona ya kuma nyamuntlha mundzuku ka ha ri hava matimba sweswo a ku va xitshunxo ni xitshunxo ku u fanele u lavisisa ku leswi switwi swi nga titivala i xini lexi swi nga titivata switwi nakona ku lava ku endliwa yini ku ni vuyelela ka xiyimo xa mina xa khale hayi leswo hi ku namuntlha na kuma na Maria moni na swo karhi na endla swo karhi i le tiyiso ti ku yini i le thundelo ri ku yini i le misiya liya kwalaya ku tshama ku mbewu liya ya vununa ku ku yini hi swo swi endla vanhu vo tala va xinuna swirho swa vona hi makumu swikhanyana hi makumu va va na ti-side effects to hambanahambana van'wani va hetelela va na prostate cancer hi mhaka sweswi va swi nwaka swi kahle thevu ku munhu a lava ku nwa swilo a swi bihangi bemirhi ya xintu futhi hi kahle ya niwa mara swi lava ku kuma xitsundzuxo xa ku u na murhi wa njhani lowu nga chekiwa rini lowu nga ti yini murhi a wu tshami dyambyini thevu nambi ku neka kunene murhi a wu nikiwi dyambyini wu tshwa loko mi endla sweswo ivi mi wu virisa especially leswi swo nwiwa swo hlamba swi na problema thevu so ni vona vanhu va xinuna na majaha va le khonjeni lebyikulu thevu ku vo welawela vo xava swigubu vanwa loko u xi xava laha ka N1 u famba u nga se fika Midrand ivi u sungula ku tirhela ndzeni ivi u vabya va dimita xibedhlele ma swi tiva ku ri i problem ku laha u nga swi xava kona u nge tlheli u ya vutisa na munhu loyi loko u ti xavisela ku va ti tola ndlala tiva ku leswi leyi loko no sweka ni endla yini a ngo va na ntokoto so ti voneleni majaha na va xinuna thevu na mingiseri kuve swi nga va swi vanga yini leswi kokwani hi ku swi nga va swi vula ku tanihi tiko ku na xiphiqo lexi hi nga laveki ku vulavula hi xona
ku na xiphiqo xikulukumba ngopfu na mindyangwini ka marhandzu ka vanhu lava rhandzanaka. Xiphiqo xin'wana ntumbuluxi rin'wana swi vula la vulavula ntiyiso ku xiphiqo xin'wana i ntshikelelo wa ti-partner ta hina va xinuna. Mi kuma ku un'wana u ta ku byela ku lexiwani ko va 9mm a swi lava ku ri AK47 ma swi twisisa, ene 9mm na AK47 loko mi duvula swi duvula ku fana, swi ya hi ku wa swi kota ku korola kumbe u swi kotisa ku yini. Na lexi xi humelelaka ntshikelelo lowuya wu nga le makaya lowu nga kona tikamareni loko vanhu va lavana hi wona lowu endlaka ku munhu a ti byela ku a ritsi kumbe to kuma swin'wana na swin'wana. So xitsundzuxo xa kahle a ku ri ku munhu wa xinuna loko na murhandziwa wa wena mi kuma ku se mina problem ya swiki a swi le ku endleni swona, a hi ku xava swilo futhi swilo swi xava u swi tlhela swi xava na nsati wa wena a nga swi tivi kumbe girlfriend a nga swi tivi. Teka girlfriend ya wena nsati wa wena mi ya consulta ku ta kumeka ku lexi endla ku swilo leswi swi nga tirhi mi hluphiwa vuvabyi bya drop mi na tinhwala hi swona ti nga mi endlela sweswo ivi mi kota ku tshunguriwa mi seketelana. Mhaka ya nkoka ku seketelana Theo, ene vanhu va xisati va vulavula ngopfu lava fambaka kona va bula ku mina kaya swi endlisa leswi leswi endlisa leswi ivi munghana mi byela ku loko swi endlisa leswi why u nga ringeti, ivi loko a ringeta kuma ku leyi a nga ringeta kona munhu luya wa ha basile swi famba kahle hi makumu vukati byi fa Theo na mingiseri. Kokwani a ni ngo ku na xinduti na a swi lava ku swilo leswiwani swi endliwa swi ndla hinkwerhu hi famba swin'we hi ya hi ya vonisana maxangu lama hi nga na wona hinkwerhu, mara a swi ngo to hlupha kwalaho ka ku loko ringeta ku vulavulanyana va ku a hi sweswi kokwani va nga ku zama loko ku nga ri vona swi lunghile na loko ku ri ku hi leswi kokwani va nga ni zama mana mi ve na ntiyiso ma yi vona mhaka kona. Na loko ku ri ku ni yeka mani a fika ni zama ni va kahle ni fambe na wena u tiva ntiyiso swi kahle Theo, hikuva a ni ri ma swona sweswi a swa ha tsakisi loko vavasati va famba va kha va buloka mi nga voni a titaniya na ambale kahle na suti na movha yo taniyani i chukele leriya. Ma swi vona ku swi nyika wanuna ntshikelelo a ti byela ku a ri dyi xin'wana na xin'wana lexi nga ta xi kuma ni to endla. Khombo ra kona u endla swilo leswi swi nga ta endla ku swi tirha namuntlha na mundzuku ivi munhu lwani u va na mavabyi lamakulu ma serious. So vavanuna na loko ku ri ku ntshikelelo kona kaya endlani so ku mi nga xavi swin'wana na swin'wana patwini, mi nga teki swin'wana na swin'wana leswi mi nga nyikiwa hi munhu. Kumani vanhu lava nga na vutivi na ntokoto leswi va nga ta mi pfuna leswi nga ta fika ku pfuna. Na nkarhi wa corona vanhu va tive ku misinya yo karhi yi pfuna corona, van'wani va ni mimirhi liya yi hetelele va vavisa hikuva yi mirhi hi ndlela yo ka nga ri yona. So a hi endleni xoku kuma vanhu lava nga na vutivi lava nga ta hi tsundzuxa hi na swilo swa kahle Theo, hi nga vaviseni ntiyiso, hi nga vaviseni mahawu, hi nga vaviseni mathundelo Theo na mindziri. leswi mi swi vulaka swi na nkoka ngopfu kwalaho ka ku hi nga a ho nwa njhenjhe hi ku a wu swi tivi na ku i pima kangani i tekisa ku yini 1 teaspoon kumbe wo kafuta kunene a swi tiveki. Se hi laha swi fikaka swi hlupha kona. A khensa swinene kokwani ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Timhaka leta ta movha ti famba njhani na vele ku va wu lava vanhu va yingiseli va hina movha lowu? Ya va le ku SMS-eni hi xiyimo xa le henhla ngopfu loko computer yi cheka a va ti voneli va la Limpopo swi nga endleka movha yi suka ya KZN kumbe North West hi va SMS-a hi thinking ngopfu. So a ni ri vanhu lava swi teleliwaka swa matlangwana va ta swi tokola ka Munghana Lonene hi Ravunharhu hi vo ma 9 o'clock loko Munghana Lonene nyika xitiviso ku movha wu tlakuwe hi mani. So swi na nkoka swinene Theo, mara loko ni tlhela na ya katsongo Theo a hi xaveni mimirhi leyi hi tivaka ku yi kahle ku endliwe ti-research. Ene loko munhu a kuma 2 liter a kha ri na problem ku swi twa swi tirhi u ya tibyela ku leswi va nga teni no half ya komichi swa ntswa no half liter and half liter ta ku vavisa. A hi swi tekeli nhloko na minseri mi vula njhani laha kokwana? Loko va ku i nwa komichi wena ive i lava ku swi hetelela i hola namuntlha kwala kwala. A ni hi leswi u ehleketaku na madyambu ku ta fika swikwini. Ene swin'wana na miehleketo ya hina vavanuna ya onha psychological. Loko wo tshama miehleketweni u tibyela ku kambe tolo ni tsandzekile, kambe tolo ni hatlise ngopfu, na loko wo nwa swilo sweswo u ta fika u endla sweswo u nga swi endla tolo. A hi hlantsweni miehleketo ya hina yi va kahle. Mi nga teki 2 liter leyi va nga ta ku nyika yona ivi u kukutela 1 liter hinkwayo swi ta ku vavisa muyingiseri. Kuma vutshunguri bya kahle lava nga ta kota va ku pfuna ivi switi swona swi ta vuyelela mi kota ku tshama na ndyangu mi tsaka Theo na muyingiseri. Kokwani khensini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomu xaxeka Theo. I khensa sweswo mi yingisela Munghana FM meswetweni n'weveri 0860002543. A hi languteni ku na ntungu lowu nga koho kambe swi tikomba kha wu lawuleka i mani swi lulamisa swoswo leswi wu tikomba kha wu lawuleka kambe ku na nxungeto wa ku ku na vana lava va nga le ku kumiweni mavabyi ya bilharzia. Se loko ku ri na vana lava nga le ku kumiweni mavabyi ya bilharzia nchawo karata tatani xikwambana a ni ta va vitana va ta va ta hlamusela hi voxe se va ngo zi va ku na karata kambe loko ku ri ku ve le ku ni twini va nga swi kota a va khweni ti mu humelerisi.
timhaka leti ti nga koho i ku khale Bilhazi a hi swi tiva ku hi kuma kwihi, hi kuma milambyeni la a ya khida kona, a minambyeni la ya khida kona. A hi kuma kwale a ya ku lomu hi khida kona. Se a ni tivi ku sweswiwani ka khidiwa na, loko ku ri ka ku khidiwa hayi nasola le mi khidaku kona rike ku njhani kona. Mi n'wi twini mingiseni wun'wana ku hayi a ni vonangi, a ni tshama ni twa vanhu va ku se ha huma mfo mati lama mele ku tsakiseni mara na vuya na ya hala hayi. Mara van'wani va vekela a ni vona ku na tikhemikhali leti cheriwaka laha ku loko wo tshiki siringa yi ri laha ndzeni ka phulu swi jikela kwalaho nga kona swa ku komba ka vanhu lava nga le ko se vanhu va ti tsakeleri va ha karhi wo languta ku hayi laha ka khalanga nga ri ku na muhlovo wun'wana. Se xivutiso hi xexo mingiselo wa mina a hi buleni yana katsongo timhaka to toleto a ku khidiwi sweswi. Mi vona ngeti hi nga va ku ri na xiphiqo xi a hi buleni hi bula hi teto hi bula hi teti ta ku ha ti rhandza na hina tani hi vanhu, a hi swa vavanuna ntsena na vavasati ha ti rhandza na ha ti rhandza. Un'wana ni rhumele hungu rin'wana laha ni lavi ku ri vula mara i tshaha ku MEC va tshami va vulavula hi rona ku fanele ku lwiwa na mikhava a matlhelo hinkwawo va xisati na va xinuna lava sweswi ku nga premier i ri va tshama va swi vula ni tivi swi na ntiyiso ku fika kwihi, kambe loko ku ri ku swi na ntiyiso naswo hi nga swi languta hi le ku languteni rihanyo ra hina namuntlha kwa. Na swi tiva ku hala se ni le ku onheni vanhu vo tala ngopfu, ni le ku kwatiseni vanhu vo tala a xikongomelo ku ri xa ni vona ku ri ku kwatisa munhu, kambe ha ti vutisa ke ku hi na mhaka na rihanyo ra hina na hi laha hi nga kona mina na wena. Se a hi ku tumingiselo mina 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dprsabc.co.za at Africa Munghana i Twitter handle kumbe i X handle hi ndlela yaleyo. Hi ya le ku nga na sesilili ya nhlabangwana va hi nyika matlhongomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi kota ku twa ku n'wemiri yini ni ta tsakela ku teka tinqingho hi laha hi nga kotaka ku endla leswaku hi kota ku twa ku mi ri yini. Nomboro yaliya ya ntolovelo 086 0002543. Nomboro yaleyo hi nga ta hi pfuna ku mina na wena hi kota ku twanana, hi kota ku twa ku hi yisa ku yini mahlweni loko hi kha hi languteka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona ya ku xana hi na mhaka na rihanyo ra hina ke. I xivutiso xikulu lexi hi ti vutisaka xo hlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hafu ku bela awara ya 1 enhlakanhloko a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise ku yini. Ni kombela hinkwerhu kwala hi nga koho hinkwerhu kwalano na mina na wehe na valava nga kwala tlhelo ka wehe a hi beni mavoko hi amukela sesilelian Nhlabangwana ya sesileli 0860002543 inongonoko Africa wa vulavula hi ku haxela hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula kusuka la studio 2 yi Polokwane. Ku na maveriveri ya ku va Munghana Lonene va lava ku hi rhuma ku hi famba hi endzela timasipala tanihi Africa wa vulavula. Se mi nga hlamala loko u tshika ku humelela ka masipala wa n'wina hi ku namuntlha hi te ku haxeni hi ri kwala. Ai kota va phulani kota va phulani kambe hambi swi ri tari mingisero Munghana Lonene FM loko ku Africa wa vulavula u ya mahlweni mingiseri hi lowu enhlekani. Botkalanga mpfukile papa mina hi pfukile n'wina minjhani? Na hi pfukile Botkalanga ya ni la ku nghena nyana la ka timhaka ta rihanyo na le minkarhi ni vulavula na kokwani wa hina wa mutshunguri wa xintu ya mo hi ku tlhamutlhameta ni ka van'wana nkarhi a hi sungule nga xikhale Botkalanga sweswiwani mavitweni vayingiseri lava karhi va nghena kwalaho va vulavula hi timhaka ta ku lava ti-shortcut ku va na ti-pressure tikamareni na swin'wana na swin'wana. Hi languta ku khale ku nga va ku ri na leswi vo ka va nga hi byeleku vakokwani lava khale ku a va swi endlisa ku yini. Ku na miza wun'wana entirhweni la ni tirha kona nga za ni byela ku hi mfo loko i ze i hlula hi wansati wun'we a ni tivi loko ni byeka kahle kumbe hi nsati wun'we ka mana na wun'we. a ni tivi ku hluriwa a vula yini mara yana ni mahlweni. Ni nge swi boxi ni ku phasha Khalanga swi swa tika nyana. Ni nga mi nyangatsi okay yana ni mahlweni.
Khalanga se vakokwani a va swi kota ku ri amutini va ri na tinghamu to ringana 5 kumbe ku tlula mara mi kuma ku la mutini laya ku tsakiwini so ni vona nga ri ku na swin'wana leswi va khale vo ka va nga yi byeleki kumbexani vo vona nga ri na hina a hi na mhaka na swona a hi rhandzi ku la ku tiva hi ta rihanyo ra vununa kumbe hambi ku ri vo vavasati ku ri swi fambisa ku yini i yini leswi hi faneleke hi swi endla number 2 i ku ti rhandza Khalanga ni vona nga ri hina vanhu va sweswi a hi ti rhandzi a hi tekeli nhlokweni rihanyo ra hina hi dya swin'wana na swin'wana mabyala lama hi ma nwaku vusiku na nhlekani ku nga tleliwi swo hetelela ni vona nga ri na mi va vule hi ku ya hi mina loko mi ku bela hayi khala a hi teka amatini i ntiyiso hi la a hi khida kona namuntlha a ka ha khidiwi mara ku na problem la hi ku ya hi mina ni nga hlavutela mavulavulelo malamo ni dzika na wona ha khida Khalanga hi khida tindhawini ta rhongo ni khezini na me twe bota men khesi na me so inko mabona mi nga pfuki mi endle xihoxo xa ku fananisa khale na namuntlha hey khale na namuntlha mbangu wa kho wa fana mane etwa ne khale man swi tshika 0860002543 nhlekani aye Khalanga minjhani papa min hi pfukile minjhani hi pfukile hoyi rito rin'wana ri ngo fana lweni a ku heta ku vulavula na yena a mo vuya futhi na vuhleka hayi ba azona okay yana ni mahlweni Khalanga nawani mi vulavula na swona inkinga ya hina Khalanga hina hey inkinga ya hina va mani n'we va mani inkinga ya ani mi vulavula hi rihanyo ra hina ma Afrika-Dzonga okay inkinga ya hina hi rhandza ku ringetela Khalanga mani hey ya swi ra ringetela swin'wana na swin'wana lexi va ngo xa hanyisa hi tsutsumela kwele loko vo ahe va mjasi loko vo hala ntshaveni loko ko gonya misava loko tsutsuma loko vuya se u kume matimba u ngo gonyetela tintshava taswa ni vudzina ni ku mina hi dlawa hi ku ringetela swi hindla ku hi nga ha vi na mhaka na rihanyo ra hina Khalanga kambe ku ringetela lokuwani ku tise yini ku tise ku Khalanga sometimes na vanhu va lawani a South Africa hi loloha ngopfu hi ndlela leyi Khalanga loko vo ku na muprofita halawani wa nyiketa mintirho hi ya hi ku tsutsuma hi khome timali ta hina tetiya hi nga ri ku na tona mani twisisa letiya hi ti lavaka timali hi ya hi ku tsutsuma hi fika hi ti siya hi se na ntirho nga wu kumi taswani ku ni byela hi rhandza ku ringetela Khalanga swi tivi leswi nga ta hi hanyisa impela swi tivi Khalanga se lero hi nge hanyi handle ka ku ringetela i vutomi bya hina hi ku ya hi n'wana ya ku ringetela i vutomi bya hina ku ya hi mina Khalanga hinkwaswo loko mo swi xiya lahaya N1 swi kona swigubugubu ho yima hi xava hambi swi nga hi tirhelangi Khalanga mina ni ta ku swi ni tirhelini ni byela n'wanyani ku famba teka xigubu lahaya manikumu swi koho swigubu leswiya va ngo i unleaded leswiya leswitsongo swo hala ka minga naswona Khalanga hi le ku ringeteleni hi mhaka un'wanyani munhu a nga la ku fa ri yexe a hi languteni na beta Khalanga beta yi dya vusiku na nhlekani mara vanhu a yi tshiki nga yi kwala a hi vulavule hi mavito laha hi nga yi kwala ni khezili bota mi hlayisekanga ene loko mi nga dya masiku hinkwawo mi kha mahemba va vele ku khomeni va ka na tiyindlu a ni n'wi tivi yalo a nga tshama kanje mara no vula ku vele ku khomeni van'wana va hi okay a vele ku khomeni mara vele ku hi byeleni ku vele ku khomeni kawara wa ni tirha ku na yena la ya tsaka ku speta ku xota nomboro yin'we yi tinghenangi a vela tshika sweswo
0860 ayi tekeni n'wana mingiseri loyi nhleka Ahe minjani? papa mina hi pfukeni n'wana minjani Hayi ko. a khensa Xikalavito kinga leyi nga hlangana na yona hina I ku hi lava ngo hi rhandza ngo swilo. A wela hala na hala loko hi vona kun'wanyana nga ku basile nyana ku sasekile nyana hi la ku tikuma hi yoxe hi wele ko. Loko fika kun'wana ko tla kona ku saseka nyana basile nyana hi la ku tikuma hi hoxe kona ko. Leswi hinda ku hi nga koti ku swisisa ku hi yima ku hi maka ku a hi fani na vanhu la misaveni. Hala hi fika hi khomeka kahle a ve se ku ri ku hi khomeka kahle ku van'wana va ya nghena na va khomeka kahle va tsaka se u kuma ku na la hi nga yima kona hina vanhu. Se leswi karataku I ku tsandzeka ku tikhoma swilo leswi hi swi byalaka miehleketweni ya hina swi tala loko se I ya tibyela ku se I yimile manjeni hi la ku langutana na leswi ku va ku ya va na problem ya ku swilo leswiya swa kha swa vuyelela hi le ndzhaku swa vuyelela na vo va lava nga na vo swa vuyelela va ku mara hi Thomas liya hi nga ku hambana na George loyiwa se hi no problem ya hina ku van'wana loko a kha vulavula I vulavula hi ku loko ku ri ku wo fika va ku ti-ice cream hi letiwa mara wena hi dyana liya vanilla ice cream ntsena hi ta tiva ku vanilla ice cream yi nandziha ku fika kwihi mara loko va ku testisa ya mihlovo wun'wana ice cream xichinani xa hi nghenelela makwavo xa hi nghenelela xichinani khesile buti wa mina ni hi swona khesi inkomo buti wa mina yane ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi va ka hina kasi a ni ku leswi a ni lava ku vulavula hi swona mara ta ni vulavula hi swona vonani leswiwani I swa mani lava va nga ni fonela loko siku rin'wana va ku va kombela ni va baza va ku veleka miyexe ni mina ku ya hi mehe no hleketa ku mixava nga va kha a va lava ku pfuniwa kambe va twisisa ku a va swi tivi va ta ni kumisa ku yini ku ni kota ku va pfuna mara leswi se mi vulaka swo ha swona hi ku se un'wana I ni rhumela xithombe lexa ku un'wana I tsale ka Facebook a ku wanuna wo sungula ku nonela hi mpfundla ka miyexe a ala moyeni a vekela xithombe xa mina hi veka kasi mimpfundla hi swo swi mi fikisa kwala ka ku siku rin'wana na rin'wana mi laha swituruturu I mhaka ku n'we mi le ku lava ku te xin'wana na xin'wana ka n'we mpfundla a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani I hlekani khalanga papa mpfukeni va ri minonelo hi mpfundla ha xin'wana xi va ka vo mpfundla loko munhu a ku mi njhani bootpet I mpfundla loko ku bootpet ni nga mi fonela I mpfundla hi va ka hina ka gaza ku tshama kha ku tika ekhalanga kambe n'wina mi ri yini hi rihanyo ra hina sweswiwa khalanga ku le ku tikeni ka hinkwenu hi tanihi rixaka loko mo languta na manwelo ma vanhu sweswi ku le ku nweni ngopfu swihoko swinene ku na mabyala man'wani ma nga tala ngopfu swin'wana u kuma ku va ri xikwembu nteki swin'wana va ri I xiwahimombo swin'wana va ri xipanagariki leswo xiwahimombo khalanga loko mi swi nwini loko dakwini u wa hi mombo mi wa hi goma mi wi kun'wana ni se mi kuma ku vanhu va kona va hlakali ngopfu loko no famba na yena hi nghena mutini va ta nyika yena xitulu mara ku ri mina munhukulu va twa nga ku hi yena nga kulu so na mhaka leyi ya inani hi le ku lekeni ka ku tsakisa mindyangu ya hina that's why ku landziwa swigubugubu leswi khalanga hi sweswa mpfundla a ni mi ya hala na hala loko ma tshama ndhawu yin'we mi nga ndli swa mimpfundla a mi nga ta na swiphiqo swona swa ku dzemiya laha swituruturu a swi nga ta endleka I timhaka tona khalanga teto to ya le na le hi ku mi gina se u kuma ku mchini a wa ha popi mati hi swona khalanga a hi tirheni kheseli papa 0860002543 noko eAfrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka la Polokwane na un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani
Botpet. Papa mina. Minjani. Epfukile minjani? 3 months logo Botpet ho tshamela ku halela ku pfuluwa. Mina ni mi tivela ku miri ku byala ti nga vindikana. Miri yini? Ti le ku pfurheni. Na le ya n'wina hi za Botpet loko yi ri ku twana tona ya famba na yona. Botpet ina problem la ka tiko ra hina ra South Africa. Majama ka hina ma hi poyirisa hikwalaho ka ku loko mi langutisini Botpet sweswiwani ku nga nghena Sam tigigi ti tele ngopfu. Bafana ha swi koti ku tshama na mindyangu ya hina hi langusa na mindyangu ya hina. Lexi nga kona sweswiwani ku loko ze ku fika Friday fane haniwa mabyala and miri wa munhu u nga dyi kahle swi fika laha se mi nga ha swi koti ku no tirha ntirho le mutini ivi mi se mi famba mi xavaxava swilo lomu switarateni mi nga ha swi tivi na ku swilo leswi mi swi xavaka hi swona swi nga ta ni endla ku ni ya ni ya tsakisa vo mhana makaroni le ndlwini hi swona leswi hi karataka swidyanadyana leswi hi swi dyaka swa masiku lawa Botpet hi swo swi endla ku hi nga koti no hi hanya kahle emzimbeni. Na methu. Loko ku ri ku hi sweswiya a hi ku hanyisiwa swona ku loko munhu a pfuka nampundzu a ti phulukutsa xikandza a ku lambaka a nghena ndleleni loko ku ri ku ya ku jikajikeni a ya ku jikajikeni. Se loko mi pfuka nampundzu Botpet hi Saturday munhu a nga ti phulukutsi no ti phulukutsi. Hi fikisi munhu loko mi kha mi famba la xitarateni u khomi i biya i dya ka ri munhu u voni ka ri munhu wa yena hi fikisi. Se hi swona leswi endla ku hi famba hi xava swilo swin'wana na swin'wanyana se hi ta fa munhu hi nga swi tivi na ku hi dlawa yini i ntiyiso mhaka yikulu yaleyo ku ka hi nga ha swi tivi na ku hi ta landzelela hi ku hi dleye yini lomu hi fambaka kona i mhaka yin'wana leyi mi taku na yona buti wa mina khetsa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona. Thank Botpet. Enkombo buti wa mina. Ni mi twile va xinuna ni mi twile va xinuna a ni tivi ka ha ri na munhu kwala layinini encindani ka ha ri hava a ku na munhu hi nga n'wi teka hi n'wi veka layinini sweswo se hi lava ku sungurisa i khale ni kha ni twa va xinuna ni kha mi tisa matlhelo ya n'wehe a hi vulavuleni va xisati n'we mi ri yini phela n'we a swi vuli ku mowa ka rihanyo ra kahle a swi vuli ku mowa ka rihanyo ra kahle a hi vulavuleni ntiyiso a mova ka rihanyo ra kahle se hi byeleni ku endleka yini va xisati a hi ta tsaka ngopfu ku twa tlhelo rero ra mhaka hi ndlela yeleyo hi kota ku twa ku u angula ku yini ka timhaka leti hi vulavulaka hi tona hi ndlela leyo 0860002543 i nongonoko wa Afrika wa vulavula ku na hungu rin'wana ri nga ni hundza kumbe ku na mahungu man'wana ni nga ma landzelangiki ma nga hundza ni vona kha ku lulamisiwa swin'wana la ka nongonoko lowu taku kambe a ni tivi swi nga va swi vula yini kumbe ku na mahungu man'wana ni nga ma tiveki va ka hina ni byeleni mi ni susa mihlolo kambe sweswi na ku twa vaxisati ka 0860002543 ku tshahiwe ngopfu vavasati ku vulavuriwa hi timhaka ta ku xiyimo hi lexiwani loko xiyimo xi te tani swo vula ntsena leswi se n'we mi ri yini 0860002543 na ri teka riqingho rero ndzaka leswi sweswo mingisero munghana Lona FM makomba ndlela nongonoko wo hlawuleka u ta va u ri kona nhlekani lowu wa ku tsundzuka un'wana wa vaseketeri vakulu va munghana Lona FM tlhelo muyimbeleri ai mativa na unge timo wa vona u nga etlela hi kurhula hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritano a hi tweneni vaxisati hi twa ku n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 hi twa ku n'wanguru wa n'we kwala mi nga koho wu ri yini ka timhaka leti hi vulavulaka ha toho vavulavuleri va xinuna swin'wana swa leswi va nga swi vula va xinuna ri n'wina mi va vekala ntshikelelo a hi amukeleli lava va ri vo sungula nhlekani mani Hayi minjhani Botpet. Se swa mina hi pfukele hi ngovo. Hi pfukile ni yingisela kusuka kwala la n'waxinyamani a Mavima. Na ku vona la ka n'waxinyamani la. I Mukateko Make. Mhaka leyi endlaku ku ri va xinuna vo tala va ze va fikelela kwalaho i ku vavasati hi mpela va tshikelela nkarhi wun'wana phela swa va ku hlekiwa. Lerero loko hi kha hi va byela ku
phela mina no tshama na wona hi ku no ku tiyisela a wu ni fikisi na lomu ni yaku loko i ri n'wanuna swo boha swi ku vava se i vona pulani ku i fane i kuma leswi swi nga ta ku pfuna ende leswi swi nga wrong hi ndlela ya wrong se a swi le ka vavanuna ntsena na hina vavasati va endla van'wanyana ka va kha va vulavula ku hala ka ti-Facebook van'wani va kha va vuye ku na swinefu wa chela xinefu ku na leswi swo arhavela wa arhavela se swi hetelela ende swi onha rihanyo ra hina hi ku vavasati a ni tivi mi le ka xiyimo xa ku kumbe sweswi mi nga vula na vito se mi kateko swi nga koteka ku mi ni byela ku veri xinefu kumbe a swi vulavuleki ka xiyanimoya ni se hi swi tshika swa vulavuleka ve swi ndisa ku ni swa xinefu ni va sukela kwalaya ka Facebook un'wana a kha ku ve ku loko i fanekele i va i khoma kahle wo fane i panga xinefu kwahalayani sweswi i bavisaka swona se kwahalaya sweswi ku nga ku nyenyerisaku xiswona loko se mi ya bava xinefu se mi kata ku a hindzeni a hindzeni se leraku a hi vavanuna tsana ve ka le ku hluphekeni na vasati ve le ku hluphekeni swa vona vasati va hlupheka mativa hi leswaku iwa up and down ku lava ku lunghisiwa ku ve loko swilo swi onhakile swi onhakile a ku na ku lunghakala ene mi yo onha mi kha mi swi vona a mi nga swi tivi mi le ku onheni va tiva ni vula ku loko namuntlha ko nghena gandaganda mundzuku ku nghena tiraka mundlwana ku nghena TLB ku ta lungha na se mi kateko fambani se mi kateko ni nga se hlongoriwa ka munghana lona fambani se mi kateko a va fambi a hi amukeli nun'wani loyi sesi wa mina i nhlekani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani mpfukeni bothete ina ka mi ri yini n'wini na mina ni right a khensa i n'wana mhani xitori ka xiendlani n'wana mhani yi ri xitori ka xiendlani okay n'wana mhani xitori a mi twaneni mi ri yini n'wina n'wana mhani xitori bothete hi leswiwani mina ni ta yima hi leswiwana ni ta yima na xitori va kuma ku sweswiwani vavanuna vo tala hi mani ni byeli xikelelo yi kumaka hina vanhu va xisati ma swi vona nkarhi wun'wani mina ti hlupha ni tibyeli mi ti hluphi ku mina ku tsakisa mina tanihi nsati a hi swona kumbe tanihi munhu ndzi hanyaka na n'wina yo mara ku tikarhisa ka n'wina ta mi tibyeli la se mi ki karhatile hi fikirile la ni fanele ku fika kona hi helelile a ma hetelele ku byela ku leswi nga ta swona swi twana ku hi endle yini ma ni twisisa ivi loko se i ya patwini ya twa van'wana ku byela ku mhele ka mina fikisela ni tsele ku fikisa kona swi boha ku i va na yini i va na tingana ku hayikho leswi va ngo ku na hi swiya swa ku le patwini swa endla swa pfumela swona swa nga ya xava swona ni kota ku tirhisa swona ni kota ku tsakisa loyi a fanele ku tsakisa yena matitanyana ene lexi ndzaku ma ku hi geta hi nga mitwi hi mhaka yini na yena va a ringetela ba leswi nga ta swi kuma patwini leswi nga ta swi kuma kaya a swi nge sanga leri khamba loko ri nghena muti ri nghena ku yiva ri nghena ku onha ma twisisa mara n'win'wana wa muti loko mi nghena muti wa n'wina mi nghena ku endla ku lunghisa swa muti wa n'wina se na sweswo swo xavisa apati a swi tele ku mo lunghizela miti swi tele ku ta mi onhela ya leswi ni xaka patwini vavanuna mi lava ngo swilo hikuva mi pressurizer hi hina vavasati a hi mhaka ya ku kumbexana n'we vavasati mi lava ngo swilo a hi mhaka swona ku hi lava ngo swilo a ringetela bavo problem na hina ku ringetela ni nge he kuti wena mhaka ni twana swi le patwini ene khamba ri tela ku onha pe a ni ndza ku ri ba point ka rona i ta zi i rivala le tshamaku na yena kumbe i hanyaka na yena ni nga swona ntiyiso loko vo ringetela ngopfu i ta zi i nga ha swi twi leswi i lavaka swona leswi swi fika nge swi twi a handle le ku ringeteleni kuma swo hambana ni mi twile sesi ni mi twile ikomo kwana vana ai 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM i nhlekani minjhani a mi lo cinca rito n'wina mi la ku nghena hi pfukile hi ngovo sesiphoxi ka bengi a ni cincangi rito a ni se tshama ndzi nghena na mi twa sesiphoxi a khensa swinene ka dinga bothete ni la ku va pfuna ka xisati ni le ka xinuna lexi vangaku swilo swo tala hi lexi ku ze swi fika ku swilo swi nga lunghi swin'wana kahlekahle va ri vavanuna loko va ku 40 ne swi lava va ya chekiwa vununa bya vona
kuma ku munhu u lava ku sungula ku developa ku va na prostate cancer ne so swa khosa ku tiraka yi nga koti ku famba kahle exitarateni xin'wanyana xa vumbirhi hi lexi na diabetic ya khosa and diabetic yi khosa both ka xisati ni le ka xinuna so hina va ka mhani u kuma ku hi va na xivilelo xo mina chakala le u kuma ku a hi wena ntsena vanhu vo tala swa humelela but a hi swakudya a hi nchumu munhu loko o ya ka doctor a fika a tekiwa ngati ivi va kota ku vuya va n'wi byela ku what is the main problem ku tlula ku u nwa swin'wanananani because swin'wanananani swi ta fika la swi baku ti-kidneys ivi u kuma ku swi nga ha function loko se ku nga ha function u kuma ku u kukumuka khwiri u pfimba minenge sweswo swo taniya botpete ntirhi ngopfu kukumuka khwiri mi vula yini mi vula ku hina va mikhava kumbe mi vula yini kukumuka khwiri mi vula yini hayi sweswo mikhava u kuma ku ri kukumuka sesiphoxa ku endleka yini a na ha mitwi sesiphoxa a ni swi tivi ku endleka yini mingiselo wa mina kambe hambisirito a va ha ri laha ko kukumuka a va ri laha a va ha ri ko kukumuka khwiri hi ndlela yaleyo inokoroko afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni kumbexani ku ta ku ri na un'wana kambe ke swi tikomba ku nga se va na un'wana hi ndlela yaleyo a hi ku twi mingiselo wa mina 0860 002 543 n'wana mingiselo loyi nhlekani aye Mpfukile. Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukangi hi dlawa hi swona. Mi dlawa hi yini? Swi sayina manegwa ni sayina pensele loko a ha tlula ha ri le ngomeni a ku ri na risimu lero sayina manegwa ni sayina. A swi yimbeleriwi sweswo laha. Se manje hi swiphiqo leswi. Hi ku loko se ku nga ha sayini swin'wanyana ingozi na hina vavasati hi kona la ku hemba mavunwa ha ringesela ha ringesela loko hi vona ku swi a swi dyi swona hina ku ta ku swi ba swona hi ya kun'wanyani ha ringesela loko mi ku mi lava ku swi ba swona hi ya ringetela mi vula ku yini mi va mi ya bisa kun'wani ku swi mi ndlisa ku yini ya ringesela ene hi kha hi rivala ku hina hi tidlayela miti hina hi yexe mi tidlayela a ni mi vi mi ringeterini a ni wu tshika lowu a nga wa wena loko ku ve ku a n'wi kombisana ku ri okay right leswi swi nga ha pfuxi ku a hi fambile ka men's clinic medical women's clinic hi ya vona ku ri swi famba njhani hi famba hinkwerhu ku sweswi loko n'wana a famba a ri yexe u ya ti ringesela yena yexe ene a nga ha ringesela ndlwini u ya ringesa kun'wanyana ku fana na vavanuna va hina a ni va famba va ringesa kun'wanyana va twa ku okay va sineku swi njhenjhenjhenjhe va tlhelela kweli muti wafa matiwa a hi ndlela yina ni a swi pfaleni a hi nge nongonoko wu herile i komu mane i komu okay a yi sayini pesele i komu matiwa mi ni susile ka nongonoko wa mina lowa ni kha ni famba hi wona n'we mi ni koka miya ni yisa ka nongonoko wa n'we mina ni te swakudya leswi nga le ku dyiweni masiku lawa a swi le ku vanhu ha vileli ku hi dya yini swi hetelela swi va na switandzhaku swo karhi ma swi vona loko mi kha mi dya swakudya ivi kumbe mi nwa swin'wanani van'wani va ku mi lava ku pfuka xikhale ma swi vona van'wani va ta va ku mi ri ku tirheni va ku he khalanga khomanyana la ni khomanyana la jariku ma swi vona se swi swa muxaka wolowo hi leswi a hi vulavula hi swona mara n'we mi ni kokile mi ni yisa mi ni yisa kona kambe lexikulu a hi lava ku xi fikelela na muhumelerisi a ku ri ku a hi tlhogomeleni rihanyo ra hina hi nga tsutsumeli ti-shortcut ni nga vona ri na nandzu ne ya ni wela ka tilo basa timbilu hayi i mhaka mi tifunyela mi nga katsakatsi masivo hi ku mi nwa na swin'wana a mi swi tivi mindzuku swi endlisa ku yini mara ku na mhaka yi nga kola veri mi nga wo veki giyani mundzuku n'wina kona yini a mi bazangi hayi loko mi nga se mi baza
mala a va lava ku ni va pfuna and na ri ku va laveni ni ta va pfuna mara mindzuku yi ta va yi nga ri kona giyani am se va kuma ne a ndzi va kuma mara mindzuku yi ta va yi nga ri kona giyani ta va yi nga haxi giyani ta haxa ka yin'wana ya timasipala ta la Limpopo hi laha ta va yi ka yi haxa kona a ni hleketa ku miya giyani a ni lava ku mi landzelela ka miya xi nga kona vutomi mativa ni vula ku ka miya xa ku right hi tshikeni mo fika miya se ya police station takonokolo a humeletse ecindane Eric Mabasa a ke ta landzela ndzhaku ka loko Cecilile va hi nyike mahungu ya misava ya Cecilile